Banyarwandakazi namwe nshuti z'u Rwanda, ndabaramukije ngira nti Imana ni nyambere muri byose. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibaruwa yandikiwe nyakubahwa bwana munyamabanga mukuru wa Loni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu kumenyesha akaga k'impunzi z'Abanyarwanda no gusaba gukurirwaho icyemezo kibahagarikira ubuhungiro. Nyakubahwa bwana munyamabanga mukuru, tuje imbere yawe ngo tukugezeho agasuzuguro Leta y'u Rwanda igirira amasezerano mpuzamahanga yerekeranye no kurengera impunzi nyamara yarayakizeho umukono. Koko rero kuva abahoze ari inyeshyamba zibumbiye muri FPR Inkotanyi bigaruriye u Rwanda ku ruhembe rw'umuheto mu mwaka w'1994, ubutegetsi bwagiyeho buyoboreshejwe inkoni y'icyuma na Paul Kagame bwahisemo politike yo guhungabanya no guhungeta impunzi z'Abanyarwanda aho ziri hose ku isi. Bashyizeho imigambi n'ingamba nyinshi bigamije guhungabanya ubuzima n'umutekano bw'impunzi z'Abanyarwanda aho zahungiye hose, haba muri Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi. Nyakubahwa bwana munyamabanga mukuru, ikibazo gikomeye buri wese yibaza ni ukuntu abategetsi bahonyora amategeko n'amasezerano mpuzamahanga yo kurengera impunzi, bagakomeza kandi guhonyora inyokomuntu, kandi Paul Kagame n'abambari be nabo ubwabo barabaye impunzi mu bihugu binyuranye byo mu karere, cyane cyane mu gihugu cy'Ubuganda. Umutwe w'inyeshyamba wa FPR Inkotanyi wari ugizwe ahanini n'impunzi zashakaga gufata ubutegetsi ku ngufu mu gihugu bitari cy'abasekuruza babo. Nyamara hari hamaze kugerwaho ubwumvikane hagati y'impande eshatu arizo HCR, guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Uganda, ubwumvikane bwerekeranye n'itahuka ku bushake busesuye bw'impunzi z'Abatutsi ryari guherekezwa no gutuzwa bagenda basubizwa mu buzima busanzwe mu Rwanda. Bamwe rero mu ntagondwa bagitsimbaraye ku butegetsi bwa cyami no kumva ko bavukanye imbuto yo gusumba abandi bantu, bahisemo gushoza intambara mu Rwanda. Igiteye urujijo ni uko amateka yerekanaga ko mu by'ingenzi bavugaga ko barwanira harimo kurangiza burundu ikibazo cy'impunzi n'ubuhunzi mu Rwanda. Uyu munsi hari icyo kibazo cy'impunzi kitigeze gikemuka mu Rwanda, hakaba ahubwo nuko cyarushijeho gukazubukana. Koko rero intambara ya FPR yashoje ku Rwanda yataye mu buhunzi Abanyarwanda babarirwa mu mamiliyoni, muri aba hakaba harimo n'abavandimwe babo b'Abatutsi. FPR ya Paul Kagame yatangiye guhungeta no guhiga bukwari impunzi z'Abanyarwanda aho ziherereye hose. Bityo imigambi n'ingamba byinshi byarateguwe kandi byashyizwe mu bikorwa. Impunzi ziraburabugizwa, zirahungetwa, ziricwa, cyane cyane mu bihugu bya hafi nka Repubulika Demokaratike ya Kongo ndetse na Uganda. Muri Republika Demokaratike ya Kongo ubwicanyi bwateguwe bikomeye bwibasuye impunzi z'Abanyarwanda. Ubu bwicanyi ntiburahagarara kuva mu ntambara ya mbere yashojwe kuri Republika Demokaratike ya Kongo yitwaga Zaire. Iyo ntambara yaherekejwe no gusenya inkambi z'impunzi mu mwaka w'1996, igikorwa cyari kibayeho ubwa mbere mu mateka y'isi. Ibihumbi amagana by'impunzi z'Abanyarwanda bacyuwe ku ngufu hagati y'1996 n'1997. Benshi muri aba bahitanywe n'ingabo za Kagame zibanyaza imitungo yabo, abandi baburagijwe hifashishijwe inkiko zo kwihorera ziswe gacaca, abenshi baguye mu munyururu. Kubabashe gucika iyo ryurwa ku ngufu, raporo yitwa mapping yakozwe n'impuguke za Loni yasohotse ku itariki ya mbere y'Ukwakira 2010, ivuga ko FPR yishe impunzi ziri hagati y'300 n'500 batsinze mu mashyamba ya Kongo. Nyamara iyi raporo yashyinguwe mu tubati i Geneva ndetse na New York. Ingaruka z'uku kudahana byahaye abicanyi na FPR Inkotanyi izindi mbaraga zo gutegura ibindi bitero byo kujya kwica izindi mpunzi zari zaratokorokotse guhera mu 2009 mu byo bise Operation Umoja Wetu, Amani Leo, Amani Kamilifu, Kimya 1, Kimya 2, Raila Mutomboka, Sokora 1, Sokora 2 n'izindi nk'izo zitandukanye.
Kigali yakoresheje igitinyiro cyayo n'amafaranga ishyiraho imitwe inyuranye yo kwica impunzi z'abahutu zitagira kirengera bakoresheje ibitwaro biremereye harimo n'indege n'ubundi buryo bwinshi bunyuranye. Mu gihugu cya Uganda giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda habayeho guhungabanya no kwica abantu mu nkambi za Nakivale, Cyaka ya mbere, Cyaka ya kabiri ndetse no mu mijyi. Mu rundi ruhande Kigali yohereje amatsinda y'abicanyi bagiye bica urusorongo umwe kumwe byateguwe. Aha liste y'abishwe ni ndende cyane. Ku byerekeranye n'abanyarwanda bahungiye mu bihugu bitegereye u Rwanda, leta yagiye ikoresha amanyanga no gushaka bamwe mu bayobozi iha ruswa ngo bibasire impunzi, kandi hose bagakwizayo amatsinda y'abicanyi, cyane cyane bakibasira impuguke n'abacuruzi mu mpunzi. Liste y'abishwe na FPR Inkotanyi ni ndende muri Mozambique, Malawi, muri Afurika y'Epfo, muri Tanzania ndetse no muri Kenya. Kure y'u Rwanda nko mu Burayi na Amerika, leta y'u Rwanda ikoresha amarozi n'amatsinda y'abicanyi bohereza kenshi bakoresheje za ambasade zabo. Ku rundi ruhande bakoresha imiryango itegamiye kuri leta bigaruriye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bahemba gatubutse, bigatuma babasha gukurikirana impunzi bifashishije ubutabera bubogamye, bitwaje icyaha cya jenoside. Babashije kwambika abanyabwenge n'injijuke mu bahutu bahora bikanga ko barwanya ubutegetsi, byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Muri make nyakubahwa bwana munyamabanga mukuru, tubagejejeho muri rusange akaga impunzi z'abanyarwanda zihoramo zibitewe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa FPR Inkotanyi butubahiriza amategeko mpuzamahanga bwanasinye. Turashaka kubamenyesha ko u Rwanda rudateganya, ndetse nk'uko bimeze rudatekanye na gatoya nk'uko abari ku butegetsi babibeshya. Mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kigali bushingiye ku nkingi eshatu ari z'ikinyoma, amacakubiri ndetse n'iterabwoba. Kigali ishobora kwirata umutekano usesuye no gutera imbere mu by'ubukungu. Ntishobora guhakana ko ibihumbi by'abanyarwanda bahunga igihugu buri mwaka, bakaba hanarimo aho bari basangiye ubutegetsi. Tugendeye ku ngingo tuvuze haruguru n'izindi dushobora kwerekana bibaye ngombwa, turasaba gufasha abanyarwanda mu buryo bukurikira mukoresheje ububasha mufite. Ingingo ya mbere, gukuraho icyemezo gikuraho ubuhungiro ku banyarwanda. Ingingo ya kabiri, gushyiraho byihutirwa amatsinda y'impuguke agakora itohoza ku bwicanyi bukorerwa impunzi z'abanyarwanda mu bihugu bya Afurika ku buryo hakorwa mapping report nimero ya 2. Ingingo ya gatatu, gukura mapping report ya 2010 mu bubati igashyikirizwa ubutabera. Ingingo ya 4, kwibutsa ibihugu binyuranye byo muri Afurika cyane cyane inshingano bafite mu kurinda impunzi z'abanyarwanda babahungiyeho. Naho ingingo ya 5, gufatira ibihano abategetsi ba Kigali bakoze ubwo bwicanyi. Tubashimiye nyakubahwa bwana munyamabanga mukuru ubushishozi muzakirana iyi mpuruza yacu. Bikorewe Washington itariki 3 Gashyantare mu 2025. Revera Christine Korimani, umuyobozi wa MRD.